koe mis tau lunga Briti neni koe tau wafe ta fitu ai koe tau eni kapau tonu e mao ai komiti fale i koe fofo tai meni le lava atua e mai moa e feitu ona tahene o whafafonga e langakari vai kopuna ke wike hei lala atonga tala me wafe ta fitu wafe ta malu wafe ta heba Lele atu be o mai moa tahine koe popo a te talato na whakapuripuri koe lele atu be o tatu kana whoki mai mga i kalau e honi whare ari he fia fili koe mista o lunga Britain e ta wafe ta fitu iwi atu i halangingie e taulunga atu ke taama koe hau o e otu tonga kata ke pasta si mai Punau. Ka fefine taulunga o ku a company ha ke ia he puna ke tula fare ka ku kai ke mai hata pa ko la ha ka pe fine ko lo hea to mai fasi how e to ma
ko area tu halangi ngi ko ministry ti ni tau longa i tong whakakato he tau wa fe tang fitu ko ai ko ya khang mai kai matanga ko se ne nga hi fa e pe na to ko ni fa ka vele vela ko to yo ko mai no mo fu ape ko e ai a pe he ni pe vale ya tam ko se ngai fa e pe na area ko na to ki behe ni be kana sia na kuonga tau be na tau lunga he ko ko asis mo fa ni wa pa na to ki wa pe Sergey.